Riana bare tukinyete Kemurire ndagike no ni tubakube kwambiriria tubakube kuthie tenda tutende niketha twambiririe na phase 1 ya gwaka cancer center Kemri Cancer Center so ile ni thibitari no ndo gwaka kiria gwaka first phase cancer center twambiririe na kiria first phase then we progress it niketha eventually igakoro thibitari yo uruga kindu ta level 6 ugu ta moi teaching referral kindu ta kiu eventually no ore jugire eritari ere kioneki kioneki no phase 1 ni turambiriria riu tuba kubiranga ni BQ turetha public works ni mo matuigite no besa sibo aya ni turekirire besa ziraruto ni treasury turasicokia ringi tuturaga ugo ukathie ugekira besa ugakora thini wa budget ugekira kuma kamite-ini ugacoka sikima treasury ugakora ni ndute ciothe ndagikeno riu gukihupute kiria iria tucokirie ni cigukorwo cikiri ugo no kioneki kiria gikoragwo bau gikoragwo twake thibitari yo tucoke twake graduate school ni yoreta university no ti undergraduate ni andu aria mareka masters na PhD ni graduate school aria mareka otu ya nake andu acio riu nimo na tucoke tukona na botanical garden botanical garden ri andu aria marathikiriria matoini mataramenya ni atia ndirugari ni mugunda ugakuragio mimera ya kiunduire iri ngithondeka dawa ni wonaga andu makinywa makiuga muti wa muiri ni ukoragwo na medicinal benefits kana mwarubaine ni ukoragwo na medicinal value maundu ta macio indo riu te icio tondu dawa nyingi ikoragwo cithondeketwo kuma kumiti ne jiguaga aria moka ha na Nairobi mathiaga he pharmacology dawa cia githungu na wekirugura gwete ya botanical pharmacology area nao makoragwo makimako ona muno dawa nyingi cia malaria na ne gugwa ko kinya ndativie kinya ta kabati gugwa ko mukawa ni mukawa de muonu ndio gugwa ne kiino kare tutwashige tulitonya ka tukaba ukigangara na kindo bamukawa ndigwete bagiria ba graduate school enjoy ba graduate school ba thibitari yoruga na botanical garden those are the main pillars of Kemri Shesheni hakuhe nawe.